Ахтем Чайгузнын иши буюнча Махкеме Рифат Чубаровны соргуга чыгармактан вазгечти. Буны адliyeçi Николай Полозов билдири. Шукунлери имайе меджлис рейсini шаат оларақ чыгарылмасыны талап эткенеді. Махкеме карары исе тек бүгүн чыгарылды ве оны махкемечилер дегилди кетишаттын реберлери чыгарды, дей Николай Полозов. Хатырлатам, майысын 15-нде Рифат Чубаров Ахтем Чайгузнын иши буюнча имайе шааты олмага разылыгыны билдиргенеді. Меджлис рейсinin muavinni ise 2015 senesi yanvar ayında Kırım parlamenti yanında 2014 senesi fevralın 26-sında keçirilgen Ukrayna toprak bütünlüğüne kol tutup mitinginde iştirak etkeni için tutup aldılar. Yaramadanın işgalci hakimiyeti onu kutlevi tertipsizliklerinin teşkil etuvinde kabatlay. Филименг Сенатында Украина Авропа Бірлігі ассоциациясы ақында анлашмаға қол тұталар. Парламентнің юқары палатасы, ашаға палатасы тарафындан дестеклегінілген весеқаны амелге кечірілмесіні музыкере еті. Мұны қашаларда баш назир Марк Рютте ве тышқы ішлер назирі Берт Кундерс іштирак еті. Канун лихасы буюнча рей беріп майысын 30-ында кечіжек. Сенатта весеқанын ратификациясы Украина Авропа Бірлігі ассоциациясының ресми суретте амелге кечірілмесіне ел бережек. Павел Шереметнің адыны Вашингтонда журналистлер мемориалына көрсетілежеклер. Хаберлер музейінде Шереметні 2016 сенесі елі қолғанда 13 журналистінің адларынан эбеделештірежеклер. Олар Афганистан, Сурия, Ирак, Ливия, Сомали, Бразилия, Мексика, Хиндистанда зена атмеч бүретлеріні эда еткен вақтында елі қолған журналистлердір. Павел Шереметні Украинска правда ве радио Вести журналисты оларақ эбеделештірежеклер. Мересімден сон мемориалда 285 журналистінің ады қалажақ. 1837 сенесінден башлап. Хатырлатам, Украин журналисты Павел Шеремет 2016 сенесі июльнің 20-сінде машинасының патлавы нәтижесінде вефат етті. Тақиқатның малуматына көре бұна себеп ихтисаси фаалиетті ве мемлекетте Русия махсус қызметлері тарафындан вазиетінің бұзылмасы олғандар. Rusya Minsk anlaşmalarının amelге keçirilmesini daimi surette blok etti. Kreml tarafından idare etilgen jinkeverler Ukrayn reynlerine halkara teşkilatlarının temsilcilerini kirsetmey. Bugün 128 reyni var. Kızıl Haç temsilcileri ise vaqtınca işgal etilgen territoriyalarga belgisiz gayip olganlarının, kıdırıvu ve illak olganlarının tanılması için böyle kırıp olamay. İşgal etilgen territoriyalarda belgisiz gayip olgan insanlarının kıdırıvu için Kızıl Haç Halkara Komiteti mutixasıslarının iştirakı ile mexanizmni meydanga ketirmek gayesi çoxtan Minsk'te uç taraflama kontakt grupasında muzakere etili. Ukrayna bu grupada Rusya Federasyasının Donbas zideti için mesuliyetli olgan. Onu başlagan memleket mutixasıslarının kirmesini talap etti. Rusya Federasyası da Donbas'ta belgisiz gayip olgan ve vefat etken öz harbi insanlarını akında düşünmeli. İşgalde patlaf aletleri ve minalarının gurultusu altında yaşayış devam etti. Vaqtınca Ukrayna'nın nezareti altında olmayan territoriyalarda Ukrayn balaları doğa. Olar için yukarı Rada doğu akında şehadetnameni elde etuf ketişatını kolaylaştırdı. Abituriyentler Ukrayn ali oku yurtlarına tışkı metkesufsuz kirebili. Olar için Lugansk, Donetsk, Kherson ve Nikolay vilayetlerinin üniversitetleri açık. Анда әрші қойлалаштырылған. Былтыр олғанына көре оқу йортларына кірмек үшін ешбір весеқа керекмей. Бұның сәйсінде ватандашларымыз Украин али оқу йортларына кіре біле. Ама Русия өз тарапындан бұл кетишатны сынырламаға авиаманияларны яратмаға башлай. Біз ұзақтан тәсіл алу системасыны да кірсетіжек оламыз. Rusya tek territoriyalarını da gildi, anlarını da işgal edecek ola. Kreml Donbas ve Kırım'da haber alanını teşvikat matbuat vasıtalarının doldurgan. Ukrayna vaziyetini dönüştürmek ve Donbas'a Ukrayn yayınlavını tarqatmağa tırışa. 150 metrlik iki tele kulesinin işle başlanması planlaştırıla. Bu Lugansk vilayetinde Bakhmutovka ve Donetsk vilayetinde Pokrovsk. Bu kullerden hem radyo hem tele signalının verilmesi nazarda tutula. Yakında biz çoğun
Жоңгарда кулені ішке түшірдік. Анда Украин радиостанцияларының яйынлавы тек Херсон вилаятыне дегілді мемлекеттің женюбіне де тарқатыла. Шу жүмледен ижал етілген Қырымғады. Сынырлап йолағындаки бос зонада исе 100 бен украинлі хабер бошлығында яшай. Ама Украина ватандашларының шуыры için күрешмеге девам ете. Сущенков Реңгистанның яны президенті Эммануэль Макронға муражат етіп, ондан өзінің Русия аписханеден чықмасына ярдымыны сұрайжақ. Бұның ақында адлиеджі Марк Фейгин білдіре. Реңгистанның бірінші ханымы Бриджит Макронға айны режасының мабюсының қадыны Анжелика Сущенко муражат етті. Фейгин өз Твиттер сәйфесінде Путинның патристаки зияреті вақтында бір гуманитар адым атылачығыны, яны Сущенканың азат етілежігіні беклегені ақында яза. Роман Сущенко сентябрь 30-ында Москвада тұтылған еді. Оны жасуслықта қабатлайлар. 2010 сенесінден Оврекинстанда Украин форумның шақси мұхбері оларақ çalışқан еді. Журналистінің зенааддашларының факіріне көре, оның иқтисаси фалиеті себебінден тұталар. Русия Федерациясының президенті Париске Версальде бірінші Петрге бағышланған сергеде іштірақ етмек үшін майысының 29-ында баражақ. Бекленілген кебе зияреті вақтында Путин ilk sefer Макронен көрішіжек. Украин телеэфирінің 75% енді девлет тілінде олмалы. Бұл қанун лихасыны юқары рада қабыл етті. Бұл талаплар умум мели янынлав шеркетлеріне қойылды. Ерлі телеканаллар үшін Украин тілі мұндырежінің ярысы фарздыр. Хаберлерінің учте дұр қысымы да Украин тілінде олмалы. Бұның әле вақая ерлерінден репортаж ве ерларны тәржіме етмемек мүмкін. Авропа бірлігінің ресми мечмуасы Украина ватандашлары үшін визаларының ләғу етілмесі ақында қарарыны дәрч етті. Весикаға Корея мемлекетіміздің ватандашлары артық Авропа бірлігіне визасыз кіре білежек. Дінішівлер Туневын магиясының 22-сінде Авропа бірлігі мечмуасының айыры чықышында дәрч олынды. Она Корея визасыз сияхатқа 20 күнден сон чықмаға мүмкін олыр. Яни июльнің 11-не кечергежесі биометрик паспортларының сайыбы олған украинелер Авропа бірлігі ве Шенген зонасының аза мемлекетлеріне визасыз кіре білежек. Прозоры бюджет васталарындан аман-аман миллиард долларны иқтисат етті. Бұл есе Украинада девлетті дәрекнің ел бюджетінің қарарнен 10%-дыр. Бұл нәтижені электрон девлетті дәрек көру системасы 2016 сенесі августын бірінден көстерді. Прозоры семерлігіне қимет кесіп, үкіметте оны дігер салаларда да қоланмаға істейлер. Шу жүмледен дәле шіркетлерінің милейлештіруінде. Буквально декілька тижнів назад Біркач ай евелсі девлет мүлкиеті фонду еле умуми қарарны бердік. Она көре девлет шіркетлері прозора системасыны құланмақ керектір. Бұл есе нәтижелеріні көстережек невбетікі адымдыр. Ринок закупівель великий. Тедерик чаршысы бұйуктыр. Децентрализация кечерілген вақтында. Чок басмақлы IT-маркетингінің ве программа теменлевінің бұл қысмы ерлі акимиет органларының севесінде қоланыла біле. Бұл шейер мемориетлері, бұл назерліклер, девлет шеркетлері. Әмді мұфли солған малие, муэсеслеріне айт есапларының амелге кечерілмесінде. Yapılған. Тахминин 200 шirket пайтақта ikinci sefer keçirilgen sergide oysonkey işenmelerini taqdim etdi. Kiev istesalcıları mahsulatın bir sıra çeşitini gösterdi. Urba ve ilaçlardan yüksek teknologik mahsulat ve arbi teknikaga kadar. Umumen Kiev'de qararnen 800 şirket çalışan. 120.000'den ziyade insanı işini teminle ve şehir büdjetine 40 milyon dolardan ziyade bergini ödeyler. Mahsulat keyfiyetini hükümet reisi ve Kiev'nin şehir başı teşkirdiler. НАТО ittifaqdaşları Ukraynaga destegini tasdiqladi. Bunu alyansının baş katibi Jens Stoltenberg Brüksel'de blokның azad devletleri başlarının kuruşuvu sonunda bildirdi. Kiev ile işbirlikni ameliy ve siyasi yardımının verilmesinin artırılacaklar, kaydetti Jens Stoltenberg. Bundan da gayrı NATO ve ittifaqdaşları Minsk anlaşmalarının amelge geçirilmesi için elinden kelgenini yapar. Alyansının baş katibi kaydetkeni gibi Rusya Ukrayna şarkında vaziyetini kerginleştirmege devam etti. Moskva silahlı kuvvetleri
бүлеклерге ятырым кошмактан гайры, оларның ярдымын Авропа сынарларыны денештирежек ола. Шунун үчүн НАТО Русиянын Украинага каршы тежабуз аракеттерине ве Кырымдын канунсуз ишгалине жевап кайтырмалы. Столтенбергнын сөзлерине бинаен, Балтия мемлекеттери ве Полонияда 4 батальонын жерлештирилмеси Кремль аракетлерине блокнын мантыкый жевабыдыр. Журналист Георгий Гангадзенин өлтүрүүбү боюнча тадқиқат ярым жылдан соң битежек. Буну Украина баш прокурору Юрий Луценко 1+1 телеканалына берген интервьюсунда вады этти. Тадқиқат муим делелерини тапкан, оларны базы инсанлар пегенмес, дей баш прокурор. Юрий Луценко бу бир ел ичинде улган эң буюк ирешмелеринин арасында качак президент Януковичке каршы ишни кайдети. Onun Майдан ве Украина için мемлек улганını Луценко абалой mahkemesinde tasdiqlamağa azır. Onun sözlerine göre umumen baş prokuratura mahkemelerde Yanukovich zamanında çalışan memurlarga karşı endi 30'dan ziyade işni açtı. Bu memurlardan 16'sı dozdogru ve gıyabi hükümlerini aldı. Devletke ise kararının 2 milyar dolarını kaytarıldılar. Mustafa Cemilov mında yaşayma. Анда Киевнин типик азбары. Аде чоқ катлы эв. Комшулардан бірісі Кырым татар халкынын етікчісі яшыған дайрыны көстіре біле. А вы скучаете? Эванызны сағынасынызмы? Конечно. Все дорогие вещи. Esas iş odam. Mında misafirlerini kabul etem. Butun kıymetli şeylerimiz Kırım'da kaldı. Anda balaban evimiz bar idi. Mansardada Hediyeler Müziği. En kıymetli bakışlardan biri radyo. Sakharov siyasi mabüslerge bağışlaydı. Manada Sony radyosunu bağışladı. Cemilov Sovetlerge karşı çıkanı için 15 yılını lagerlerde geçire. O vakit kadının mektuplaşıp tanış ola. Вот эта женщина. Mına bu kadın, ömür arkadaşım. 303 kun açlıkını tutup, aşsız yaşap olganım için mana bardı. Az aşağan yaxşı bir akay olacağımızını düşüngen edi. Yakutiyaga keldi. Men kahve pişirip, töşigine getirem. Endi öyle pişireceğim. Apayınızın tavsiyelerini dinleysiniz mi? Боится. Korka. O çok çakayette ve tütün içe. Ömür boyu vatanha avde toğrunda kureşip kele. Мало кто в мире мог... 21 asırda Rusya Kırım'ını zapt edebileceğini bir kimse düşündü mü? Elbette. Rusya Gürcistan cenginden son nevbette Kırım olabileceğini anlayadık. Eşgalden 15 gün evvel Cemilovni Kreml'ge Putin'in kuruşuvge davet ettiler. Sizin prezidentinizin Kırım'ımızın geleceğine ne alakası var eken? Neyse kuruştular. Cemilovni yüksek seviyede karşıladılar. Limuzin, ozgaru ve ilahrem. Много говорил о том, что как мы будем счастливы. 23 yıl devamında halletilmegen meselelerini yakın vakitte çözeceği hakkında aytmağa başladı. Köylerinizde olganına bakınız dep aytacak edim, aytmadım. Halkımızga hakikaten yardım etmege isteseniz, ordularınızın çıkarınız. Bugün Kırım vaziyeti korkunçludur. Ayırım, tintuf, tutup aluvlar. Kol tutmağa kelgenlerini de hapishanelerge atalar. А сейчас собираться нельзя. Ekiden çok insan toplansa tutup alalar. Ama meclis yaşay. Toylarda insanlar kuruşe. Camilerde. Anda dinleyler. Ama. Уже немало ваших ребят. Bir çok vatandaşınız tutup alıngan. Olarga şimdi ne aytarsınız? Siz Sovet hapishanelerinde yatkan ediniz. Я вам хочу сказать, независимо от того, сколько... Olarga nasıl bir müddet verilse bile. Emin olunuz, o kadar kimse oturmayacak. Putin rejimi ondan evvel dağılır. Вы никогда не думали? Taqdirge şikayet etmeysiniz mi? Sonu başka olup çıka. Да нет, я вроде уже доволен судьбой, что так вот, по крайней мере, концовка не такая, конечно. Toxtanız. Bu da sonu değil. Kartlığımını başkaca karşılayacak edim. Ama Kreml'nin o aram oğlu her şeyini bozup koydu.